Dinja l-podda numru 611 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se naraw dawk diski u recordings oħra illi jintom għażiltu bħala l-favoriti tagħkom tas-sena 2020. U biex nibdew għandna dak li jintom għażiltu bħala l-aktar album favorit tagħkom għall-2020. Il-ħajja, il-mewt, in-nisa tal-Brikkuni.
Is-silta Fomm ir-riħ tal-Brikkuni mill-album tagħhom Il-ħajja l-mewt in-nisa tiftaħ il-poddata tagħna llum. Dan huwa l-album li intom għażiltu fost il-favoriti tagħkom għas-sena 2020 u l-kumplament tal-poddata kollha llum se tkun iffukata propju fuq ir-riżultati ta' dak li għażiltu intom. Dan l-album kien ċarissimu illi huwa irrebbieħ fil-kategorija mingħand hawnhekk il-Brikkuni, però ġew rip ukoll albums oħra f'ġeneri vari. Fil-fatt fit-tieni post jien hemm l-Angel Crypt bl-album tagħhom Dawn of the Empire, fit-tielet post Philip Vella bl-album tiegħu 60 Plus jew 60 Plus. Il-dettalji kollha ta' mhux biss in-nominazzjonijiet kollha li kien hemm għall-votar tagħkom jisibuhom bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com, hemm ukoll id-dettalji fuq m3p.com.mt. Inkompli ngħidilkom aktar dwar hekk matul l-andament tal-poddata tagħna llum u ħanaddu allura għall-kategorija li jmiss. Din hija dik tal-Maltin li huma bbażati barra minn Malta. U hawnhekk kellna taqtija interessanti wkoll, però kien hemm rebbieħa ċarissima. U ir-rebbieħa ċarissima ħarġet wara illi kien hemm anka tnejn illi ġew fir-raba' post, u allura jekk aħna kellna nħarsu lejn l-aktar ħamsa illi għażiltu intom. John Lucas Wooden Men u Super Love jiġu fir-raba' post flimkien b'7% tal-vot kull wieħed, però kellu wkoll 7% tal-vot dak li ġi fit-tielet post li kien il-Miġnun. Fit-tieni post Father Rob Gallia, imma l-għażla fil-kategorija tal-Maltin li jgħixu barra għat-tieni sena nfila hija Alex Holden. Din hija s-silta tagħha Pilgrim. I once was a pilgrim for your love I carried home upon my shoulders, and I walked till my feet were raw, and I dreamt of all the nights that you held me in your arms as I slept inside of caverns in a field beneath the stars, and I howled at the moon like a dog. And I howled at the moon like a dog. Alex Holden hemmhekk u Pilgrim li irċeviet l-ola numru ta' voti
minn għandkom fil-kategoriji kollha. Inxteħtu b'kollox 1375 vot din is-sena li jiġu 275 vot f'kull kategorija. Interessanti ngħidu illi 25% tan-nies li votaw din is-sena ivvotaw propju għal Alex Alden f'din il-kategorija tal-Maltin li jgħixu barra. Il-kategorija li jmiss hija dik tal-video bil-Malti. U hawnhekk mill-ġdid kellna numru ta' għażliet li għamiltu intom. L-għażliet kienu jvarjaw sew minn żewġ siltiet tal-lapes għal nfom ir-rieħ li ftaħna biha mingħand il-Brikkuni dawk ġew fit-tielet, ir-raba' u l-ħames post. Fit-tieni post x'inhu l-Milita League ta' Travelers u taqtija kbira ma' dik li għażiltu intom bħala il-video bil-Malti il-favorit tagħkom tal-2020. Din hija Nadina Ksisa u l-verżjoni tagħha ta' Iż-żmien għaddej. Iż-żmien għaddej ta' Nadina Ksisa b'13% tal-vot hemmhekk fil-kategorija għal-video bil-Malti.
f'dawk li kienu disku recordings l-oħra li ħarġu matul l-2020 li jintom ivvutajtu bħala l-favoriti tagħkom permezz ta' ToniSant.com. Interessanti li f'din il-kategorija l-istess bħas-sena li għaddiet għandna dik li tissejjaħ cover version, ġifieri diska li kienet ħarġet antikament u li reġgħet ġiet irrekordjata mill-ġdid b'arranġament frisk, iż-żmien għaddej niftakruha mingħand Joe Tanti u Carmen Tanti u l-Greenfields naturalment ħafna snin ilu. Tas-sena li għaddiet kienet il-verżjoni ta' Sebastian u Renato ta' Għalu li raw illi lura fis-snin minn konna niftakruha mingħand il-Bajzu. Kategorija oħra illi dejjem kellna f'din il-sensiela ta' votar illi tamlu intom u ilna namlu issa għal kważi 14 sena, tajjeb illi najdu li hija dik tal-releases illi jinħarġu online. Allura l-materjal illi jinħarġ online illi varja anka issa biex fl-aħħar snin jinkludi wkoll dawk il-lyric videos illi jinħarġu fuq il-YouTube u ħafna drabi dawn qed ikollna diversi minnhom f'kull sena. M'għandhomx kategorija għalihom, imma il-kategorija ta' din is-sena naraw illi kien hemm diversi minnhom daw. Però kien hemm ukoll tipi differenti wkoll ta' silti oħra. Fil-raba post indaqs ġabu numru ta' voti Trisha Dawn Williams u David Schembri. Trisha Dawn Williams bil-Five Measures Out u David Schembri bil-Christmas Lament tiegħu. Sempliċiment ta' triq bil-hardcore komela ftira ġabu 7% tal-voti u The Blues ta' Kirsten Graham ġibdet minn 8% tal-voti l-istess kif għamlet Dangerous ta' Red Electric, il-verżjoni tagħhom li ħarġu akustika anka permezz ta' l-Instagram. Iżda l-aktar numru ta' voti, propju 47 vot li huma 17% f'din il-kategorija tal-materjal maħruġ online, hija minant ToniSant.com. Din hija Coffee and Nicotine. No matter how many years go by, I still remember the way you smiled. It was haunting. The strong smell of nicotine, your eyes fluttering relentlessly provoking. When you used to let your hair down, I fell in love, but you're to blame. You said you love me, and you won't let go. We lost it all, lost it all. Her hips bounced like a frisky child. When she pressed her body next to mine, it's alluring. The way she tried to flip her hair, as we sipped coffee in that same old bar, inviting. When you used to let your
Coffee and Nicotine melemmek minn ToniSant.com li jintom għażiltu bħala s-silta favorita tagħkom għal-2020 mill-materjal kollu illi nħareġ esklusivament online. U din iġibna għall-aħħar kategorija. Imma qabel dan nfakkarkom ħallejjem li r-rabta mal-M3P, il-Malta Music Memory Project, hawnhekk torbot sew minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt għal raġuni sempliċi il-riżultati kollha, id-dettalji tagħhom issibuhom hemmhekk għalkemm permezz ta' ToniSant.com sibu diversi affarijiet li huma interessanti u tarif ewlieni ma' dettalji huma dejjem permezz ta' l-M3P fuq m3p.com.mt. U l-aħħar kategorija hija dik tal-videos maħruġa illi mhumiex bil-Malti. U hawnhekk mill-ġdid kellna taqbida interessanti illi l-voti tilajnu niżlin matul ix-xahar kollu ta' Jannar ta' din is-sena kif ġara anka riċentament f'kull sena. Issa b'din l-iskema ta' votar illi noħorġu minn hawnhekk minn din il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor. Kien hemm żewġ siltiet ta' Chelsea Rietzma illi ġabuha sew fir-raba' post fl-imkien maġun bliti tagħha b'4% kif ukoll fit-tieni post b'8%. L-oħra kienet Cross the Line fil-waqt illi dik illi ġiet iktar l-isfel hija Desolate Days il-kollaborazzjoni tagħha ma' Edward Mifsud. L-Angel Crypt bil-Martyred Soul ġew fir-raba' post u Kirsten Graham Maybe Someday fit-tielet post. Imma il-video li mhux bil-Malti illi għażiltu intom għal l-2020 huwa dak ta' Lindsay u Taxi Man. You can take me home if you want to, but no, can't do. I don't wanna be alone. Take me for a ride, why don't you? Me, silly me, should be a good girl, but do I have to grab the wheel and take a wrong turn? Hit the brakes now, are you in the mood? Hey, what do you say? I gotta have it my way in the highway. Hey, Mr. Taxi Man, let's have some fun in the backseat of the car. Hey, Mr. Taxi Man, let's get it done. I don't care who you are. Hey, Mr. Taxi Man, you're some kind of body shaker, soul player. A risk taker, heartbreaker. But in the end, baby, you're my Mr. Taxi Man. My, oh my, we're going full speed ahead. Let's get wild, roam the streets. Now you're driving me crazy. We're gonna crash and burn your mind tonight. Hey, what do you say? I gotta have it my way in the highway. Hey, Mr. Taxi Man, let's have some fun in the backseat of the car. Hey, Mr. Taxi Man, let's get it done. I don't care who you are. Hey, Mr. Taxi Man, you're some kind of body shaker, soul player. A risk taker, heartbreaker. But in the end, baby, you're my Mr. Taxi Man.
Il-Taxi Man ta' Lindsay li intom votajtu bħala l-favorit ta'kom f'dawk li huma l-videos mhux bil-Malti minn Malta matul l-2020 iġibna fit-tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Infankarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u sakemm nirġgħu darb'oħra l-edizzjoni regolari ta' Mużika Mod Ieħor jiena minn qalbi nawguralkom s-saħħa.